Aku blay step EP waro ki prolog ki wa abad le ki wa pa yo ni channel ngai yo pi ye tia edem iwa bang iwa tiang nin mit te chwa os dang yi ki kubor snya pha le dam pude pi subscribe yo ni channel but press how to bell khnang wa yo pi ye ki kubor ki wa thame the next step ki kubor man ki kamni wa hajarong ka kujut covid-19 ka wajor bha hakari india yong i de em sakawi wan ka jai kujut ka wadang thame kate to kakjut ka wapertuit ka black fungus katu da em lakhan ru banai nado osdang kakjut covid-19 hapo perthai warok khui tengaj ojan phile dayas nyau dayati phi chapang kakjut covid-19 tang hajarong kakjut covid-19 dang em sakawi kakjut kawa da bon ki hospital wa em hapo kari india yong i da report bon ki yakibru ki wayo ya kani kakjut kawa khut ki ka mucormycosis ne ka black fungus kawakta yakibru ki wadang depchai ne ki wadang light na kakjut covid-19 kam waman katte de em kibru wayo ya kate kakjut hapo kari india yong i tangwa iwi em kam tipi wa kani kakjut memukta ko ya waro kibru tene yi daw yo kibru ya kani kakjut khamtam ki wada chai ya kakjut covid-19 kani kakjut black fungus kta ko haki chkor haki khmut wa haki cho wa ha ikten te kani kakjut kta ko ya khamtam kibru ki wa em ya kakjut diabetes kujut cancer batle wa ki wi ki chai kjut katkam ka US CDC da ongki wa kani kakjut kta ko khamtam yakibru wa em kakjut diabetes ki kidak yong kani kakjut ne kamonu tibi yaki wa yo ya kate kakjut kani kakjut sedang ko na ikjut khle mi snam khamut kajut khamat emi por mchana phi upai so ikhamat we khamut yong phi friday snam chemchi tom phi hearing sen badle khai ko bat par kajam kam man kate mpu emujor kani kakjut kam kakjut covid-19 hapo india tangwa ongki riustat wa ye kani kakjut ujor kam wajor kakjut covid-19 te hap ya husiar bhai te da em kawi kabru kawa da chait na kakjut covid-19 tangwa haden sosngi dasdang ko ukjut khle te mchana de ko pa yi le te da libu ki ka hakawi ka hospital ka wa em chajan bung yam ki ka wa em haka Junagadh city ha Gujarat tang da ongu doctor wa hakate ka hospital wom ye ki sumar ya kate ka jai kjut te da pha lai ki yaki chaka Rajkot city te da ya lai ki Rajkot manda poi ki hete da ongu doctor wa kate ka jai kjut khlan bha ko upor te ha poi te poi kam wa man kate nakichi hajar ngut ki bru not point iwi so case ki wa yo ya kate ka kjut hapo kari india batle haman lagi chiphaw hajar ngut ki bru kiwa da chait naka covid-19 da em uwi nakite ki chiphaw hajar ngut kiwa yo ya kate ka kjut ipertuit yong idawai ya kate ka kjut to em40 resin b a ka perthai wo smart kut light nakawi to sahakawi wan ka kjut katu yaki wada chait naka covid-19 habdi dawai habya enjek bhaki yo light ki yo ya kate ka kjut wathamme to lakat wa emle ya chani ai hoblai yoluti daw yo ai yesu hakawi gasni daw yo ai imsuk imsai kamwa imi manchwa te ga khubo de poch wa kut e ku play phi waro te yigi tu ki bumbu dep subscribe yoni channel suggestion kar pa dai phi na do mun sense nya bha ya subscribe khnangwa manda upload me yigi ku bor hewani won por yo man phi ki wanong kong u yo yigi ku bor